na mutege Meru TV keneka ringe dicherukiri wambita muthoni wa kirama no kya kuthira daire ndaraku rembera kuthira kiwa batu kiri mubango ywa turinge me au kiri Meru TV re mbakuthira kwire tuchende cha kiume ko mara tumwanga ku ya Friday rainyas ero uma dai mucherukiri mwanga ya da yake tudoma Rwari tuko ya Wednesday tumba kuthira na mutambone ni wambita muthoni wa kirama na ntina nchoma na ntikora niko sawa atuchokere pekire mubango yo turinge mbere tuchike tu kiabitha tugichike mbere tukumenyerere gichike biele edokumenyerere aya magatheti na thina ndika tukwenda kuthoma tukatumba ayetie unobo tubwa kimathuganyo muthoni wa kirama ilo rito yakwa tukunya Jumatano tariki ni 6 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Karibuni sana mwezi wa 5 mwezi yo kungwira mental health awareness month, right? Mental health awareness month na nendera no bakwithira ankaila ilia thaini ndibongo mwaka yoni ndibakwariria twimenyethwa mantu jai our well being broto batukumenyera akenda kuria tuteka watu imirimo ya kimathuganio na kinya ku break the stigma stigma ni ndira mikuno tubokarikire no tauro nende uthie guku karaya kamukondo karaya karingi ukaigwo kimaka na kurukire atia muingi kana community ibatukuba kwithira ethere muno kira antibara abaina murimo yu wa mathuganio kenda gutira at least bakuba kwithira bakira na tubagi boya na kinyabo batukuba kwithira abakime na mutambone ndina befikire muitenda itare kana mutaalamu wa matujege mental health tuna niwetu kuitile kunende ate mugeni sana kwero mugeni tukwembere mukaribishe bweya murumye tunyama nini yeyele yaida kwa munekera ditangi ete mutene anyway atwe na Augustine mwambie mutambone urane mutaalamu wa matujege ugibomuri bakimathuganio na rwari trenda twambiriria anatumenya na tutoma matujege mental health in general kenda kinya antu kuingi chikeya kana kibiku kingi to break down na twari kidri depression kidra ni stress to break down ruare tumenye mental health ni bimenya demo itu wa mental health atukaua murimo yoke mathuganio lakini to some people batubaku trabaki menya ni bibyo ko tukwarire na kinya kaita mu kinya oni iba ya confused. What are we discussing about? Mental health imurimo kana disorder wena mtu ambirire when it comes to mental health mtu naethera aina kandisorder kawe ni bara mingi utekintu kya katiriga. I'm not sure I'm not tete mutaalamu wa matujege mental health kile kwatie mwambia ugeni mutambone au kethie na kurugela tukokuza tukiarike mna matujege mental health. Karibu sana mwambia. Asante sana Annabel, good morning to you. Last week. Okay. Wende sawa kabisa. Na nashukuru na kuringana wa mental health mtu orazi utoko wende sawa kuringana nkethi cietu cia Kiafrika lakini ukuona mtu naetha raina challenges mbingi ups and downs manto ya mea and yangi atigwagira but all in all tuga sawa. Asante sana kankethie mutegeri wa Meru TV na ndimwira karibu sana katika hii program yetu ruare ya mental health na kumumenyethia ruare this May mental health tukarisa tukiendelea. Karibu sana na kwena mtu aringienda kumenya ati ndira tukwaria mental health define in simple terms kwena mtu akuriwa kithero yimurimo kana ikadisorder tu fulani maybe kaita kakinya kathira akana ikario ikaria kakicho kaira I don't know kithero yimurimo yirauga unigwa ati mtu aina malaria mtu na wati pneumonia. Mental health is it a sickness kana disorder? Okay, asante sana. Mental health nukubu it's a mental health afya ya akili yako. Kwa kuna mental health na mental illnesses. Okay, mental health na mental illnesses. Na mental illnesses fall under mental disorders. Na mental health to ni state of well-being emotionally, psychologically in always kumaanisha yani mtu in always na kumba kufunction kimaishiria kimiturire na kinya community yao kara na kumba kwa productive member of that society kana na kumba contribute positively ki community ka kinjamira itate hakoria na mental health
mtu no ethwe na mental illness kana no ethwe na mental disorder na tukuwe na good mental health. Kwa mental health ni afya ya akili kuengwa. Kwa hiyo kumaanisha disorder kana illness but no kuona itu wa kwina mental illness ka mental disorder una ukinya to kwa mtu ena thina ya mirimu ya kimathogania ya mirimu ya depression kana bipolar kana schizophrenia kana anxiety. Anxiety ni morimu ya gwithwa na wasiwasi mantu yau na mtu kuringana na mtu akumanage thina ire niwe mutwe. No kwithirwe wina depression kwa tuika uita sibitari na utritu daktari na maybe either ukwawa ndawa kana kurecommend with therapy sessions meangwe counselor ni utetheria ku identify what is holding you back kana kintu kira kiutumate kusababisha depression ye na kimirimu ingi ya mental illnesses like tuwita bipolar, schizophrenia you know mtu ne bwithirwa long term management either na sindano na dawa at the same time akari yake na therapist meaona daktari tu prescribe dawa lakini atumba kutetheria kumenya thina imbi kana gutatua thina ira ciukabilia nacio. Kwa hiyo therapist ngwekerithirwa gutuma umenya gutuma thina coka lakini mtu no ethirwe ena mirimu eu but humanagete boya tuwe na good mental health. Na ringi mtu no ethirwa atina mirimu ya kimathugania na atikumba kumenyera boya na akethirwe na bad mental health. Sana mental health na physical health kaibwirite witania. Utegera ki report cietu kuringana na WHO waruga mtu umwe out of 8 people and mental illness na around 3 million people by depressed. That is according to WHO worldwide. 300 million 300 million by depressed. Okay, utegera Kenya tikurikana na statistics bwaya lakini baruga 1 out of 4 watalo mtu umwe beli bathatu bana na depression Kenya. 1 out of 4 thiguru yonde 1 out of 8 1 out of 8 kwina mtu ina mental health disorder kana illness. Yeah, alafu ukitegera either number Kenya tu number 4 kana 5 the most depressed country that is kumane Nigeria, Ethiopia na Congo. Kwa Africa but tu number 4. Kuno kuna situation ya Kenya a lot of depression iko na ingutike kuringana na manto ya mengi tukulukira kimaisha. Meaning maybe Kenya in our circles. Okay. Maybe even Kenya kile families chietu kana tubato kulianira abo ekutekuwaga. Pomona baile bara na depression. Yeah. Lakini eno kwithire we don't know. No kwithire Kenya katika tendeke tu au turi kuine. Wena baile umwe baile batatu baina kakabina lakini hatujui. Tu maybe nyaba te speak up. At what point but kwa ile mwambia kuona mwambia pana. Mwambia kuna kashinda. So kuringana na utuga ukiaginyo gyotegera watala mtu umwe ali bathatu bana umwe ena thina murimu yake mathugani na mtu no ethire na yu lakini akira yo tukuwa thimwe mweri yu ya mwaka ne wa 2026 ni kwa stigma against mental health kana unyanyasaji kuri antu babe nambi pena mental health nukuona sana mtu ena mental health kuibutu na dalili tuona tukathugania maybe mtu amechizi maybe anajifanya nukuona mantu yao tukwenda kwende iyo this month and then tuitikaniria it's okay to ask for help. Meantu wengi bena thina cia mental health kuringana na stigma but rombo uteithio wona mtu akira mwanka ukayakuibwa na raithithie mantu ya mai na ndi dalili cia mtu ena thina mental health tuwe at times isolation kone mtu rari social lakini tuku hii ya kwambiriria witenga ati kwenda kurikana na antu bangi mono na no kuona
maybe ungigine kwatuka mtu tu kwika kona gake amenyerie na bubba muona ukauga ati au na amenyerie ukarawengwa kana ikakona ka somebody lakini utikumenya ndene yake ubuku kuendelea maita maingi no kuona either mtu akakuaga toro ethwa mtu karibu na ugwe kwatuka ntuku ino kuona ati kwaga toro kana ke akauga utuku ntona toro nta mama mantu yau ingi no ikura saiti kana kure muikura kwa trima kwatuka mbere mtu narare ya kawaida ithani mwe kawaida but ntuku hii ukuona kure nya thani thatu na bando atigitatia atikuganirwa hiyo dalili ingi ingi ni kure muikura kabisa nukubwena mpara lakini atikumba kure irio dalili ingi ya mtu ina cia mental health ya substance abuse nurona mtu na atanya nchobi kana arakuda tu kidogo but ntuku hii na kunywa saiti kana na kuria mwanko tu kwanywete na rukire watrima na ore na ukire kunywa mi chobi mbere angi nayo ni irritability watrima tu mtu either na kuthirwe na asira kana na kuria ari irritated omwira kintu tu kidogo ukona kithura ukona gutikweleanwa maita ya maingi na ya colleagues bukambiria kuona kwina tutabia mtu enatuo either bwakupwithia mantu ya kuthuri kila mtu batu kama colleagues kana baba rukwinwe tukambiria mwavoid kana tukambiria kuga mturi tukuigwe mantu aguthithia na tutikuiranu iyo na tutikwere kumenya imbibi usumbura mtu mea that's one of sign of mtu kuromba utethio kana kakweria ucommunicate something lakini batu kuringana na uturi turuka mtu tukausumbura mtu ena mathina yake uturetera and especially no kuona mtu tuko akethurenda tabia tu kuthuria tutenda mantu yake muno ka twenda mutenga kando anu kuona mutenga ukando ka umwe ikakando utumutetheria uko kwa tuma aure saiti one anga tutumwenda one anga tutukweleana nwe kana tukatumupusha side dalili nyingine ya kutrima mtu narare either na interest sinto fulani tuge ngugi biashara family lakini ntugu hii ukaona mtu tu atina interest na anything kinyo mwira tuite tukaliunge kidogo atikwenda omwira maybe ari kumwengeji na conversation kwa tika conversation nira etufulu noko tu kuona akienda kuria wengwa na kurinjo na mtu ukilike kana kuringa kanyo kona tu mtu agarite kubwa akiliki tu omurimbi gorote ibyo kubendari kana gora rakatu hizo dalili cia mtu mwenye na thina kimathugani nao naikari na atiri omuntu nende na mukarero yawe yotura okay kuna burende kuria watrima kwina mtu atenda kwani na bangi awe normal life wewe aenda kuria wewe kwa kethiri ngwini akeya aikiria post yawe akarandika ponene akawata laptop wewe akabuite tu mantu yawe na akiriki kwina tu utoro mwawe ete muntu barabendete kuria muno kune ndiwe kuria utimuna akiri ya nori kanari yani kwina tu batenda ku socialize na bangi na tete kabayetwe bai sawa sawa in case mtu yao akoma kwithira kiwa tu ithine matwanyo either depression either stress kana iwingi ni hata tombeki kumenya nontu kethira ni ukira amenyete ukira weko ku isolate studio ndeki anytime kethira imirirene awate matwamirire aenda kuria wengo imbu omwariri kethia kimua ikoya this person edirajwa tukamenya ati sawa sawa nontu nende tukamenya of course no tuwe budu budu go igwari akayo watima lakini mtu unajitwe aina thine kimatwanio na nontu bura akuria no turia kumenya watima maybe gaito ndokana tuko je muje chekinya mucho kuru ile tuya kurealize mtu atari sawa sawa maybe kinya ari guchiura kana kugunya kintu kinene mtu yao abati utethwa kana tubati kumenya atende ajitwe asante sana swali mzuri so antu bedra different personalities kana itweta temperament
personality kuyo tuita the big five. Kuwa bethera very very open. Watrima mtu ya Annabel. Mtu socialize, mtu akoria nantu na uchangamka. Na mtu kamenya what is happening noe. Nyo ntubwa interactions yake na rwaria. Na ikwethera kwina ongi noe utithora open muno. Watrima mtu wendete mtu osiri muno. Mtu wendete to kubwithe mantu yake. Na kwithera kwina personality watwika nyo mtu very conscious and very sensitive of the things mantu ya yokarika around we. Tona kura ntu tuge maybe sama ubethera bena kintu twita fragile ego. Yani mtu tumba kwa reno mantu freely kama mtu apate open yura. Na antu bethera bena ka personality kangi ka mwanya muno. Ano kuona kinyo imu approach kana buita karoriene unithero makini mantu ya mwira na rwarira bukari no. Na maybe bethera bena the boundaries. Engine yo kuina antu bangi na bola extrovert kind of watu wa kuchangamka na antu bethera watina boundaries kwa trima maybe they are all over ina batikumenya miaka batikumenya gender batikumenya woro watrima bo batim boundaries na such people at times no bethera bare annoying kana baguthure kwa twiga batina boundaries batole level na no around batole level ni nabure na ki temperament kuthera kwina 4 kuthera kwina itwita sanguine, choleric, melancholic na phlegmatic. Sanguine watu wale kupenda sherehe anytime ukiwa mwita sherehe utuko muthenya lazima atatokelezea. Na these antu batu ita crowd movers kana antu baba uchangamsha antu. Na sana sana antu benda bai karibu nabo maana umenya fulani area huu sherehe tate yashika lazima itabamba. Lakini fulani yake akura sherehe tate itibamba. Kubangi na beta wa choleric. Choleric neona antu bangi bethera baina tuwe na cystic kana antu bethera baina higo. Yani mtu utibwa mwira utibwa aticie na we ona is above all. Yani they are always bossy around people. And nukuona mtu yo utibwa mwira na ona others as nika very inferior kana ni anini wao utibwa mwira. Alafu kuringe tuita phlegmatic kuna mtu bethera bari kiretie batima anto maingi bawatanira na mtu wonde. Na at the times sana chances of depression bethera bena chances ya utonya depression nontuba personality gacho giurika kwenda at least to define personality tukona kiflegi au nyo sana personality umbira iri. Alafu kuingi bata wa melancholic pana nontu bethera bari very organized mtu kwa twika bethera bena taratibu bena program na batenda manto maingi na imtura always on time. Ukia kuatania time kidogo buko kosana noe na sana nukuona nto ya accountant kana wari tangu bankine ona batera nanto muno but they are very organized and they are very systematic. Na andiki at the times withero na mushore withero na colleague kwa twika we atenda manto maingi na maybe yategemea kwethirwa personality yake kana mtu kasinchirie guru. Kwa twiki personality yake ni ile tu urio ukimenya ta kuendelea nkethi ukerio kumwengage. Lakini kwa twika mtu urari jovial mtu urari outgoing lakini mtu kui areya aikira headphones yake kuringana wauga atonya ki laptop atikwenda kwaria mtu. Na with the time kuona mtu afya yake either physically maybe kimikarire kwa tuika nukuona atu itambere na wita deteriorate. At the times mtu yo utibirite tu mu approach utherio no birite at least wa create that conducive environment
na ukeria kumwenginje ki conversation mea at times mtu nwethire kwisirisia yake nacio kana kwi manteo mushumbura lakini depending on the approach ati tayari gwita ate kushare ibu kana kwira mtu gutu kuga at least ukiomo approach kwethira na interest na at times sharing kinya uguo kyo share your personal experiences mea tuga nobody is perfect na kila mtu kwi situation era eneo kwerio share no kidogo at least akona ati wenka mea at times mtu nwethira na manto ya maingi ya kunyilia ya konene ukona anga dunia imefika mwisho ukatwika ukulwa kwina bangi around nande the others bakulukira manto yau kwa ukiomuoni at least ati wenga ukethira utethiria mtu akomba open up no kamenya uombo mutetheria na ukashoa njira and it's good that umenye maybe family ba mtu ibao na mtu maybe they mentioned a person who be very close with that person in just in case uomba kwenda either kuwaria na mtu nja kana mtu umbo umutetheria at the times no endo utetheria mtu lakini ukona ukaremoashi ukambiriria lakini wina contact ya family kana family ni bo bayi mtu saiti kwa family batetheria kana in other support batu tugwirite gutwa twi part of the support system kana ba mutetheria mtura kirwaria maybe kemikarire mantu ne yau kwa yategemea kwethira mtu personality yake kwethira katwire kana imto osinchirie guru Ipaka sana no tubahuri burianirite na ntubamo no na wimutaalamu kumenya matujegi mento etendira mtu ate sawa endirai sawa uona waile mtu kana babno waile mtu na bukoba kutira bukimenya mtu wa ina kadina kaika depression kadina kaika stress kadina kaika ana ka what are the most common mental health conditions yachi kwa affect maybe antu kaitene kanende Asante sana. Kuthira kwina very thin line between sanity na insanity na ini it's relative kana nitegemea kulingana na culture fulani kana na mtu umite no ite ki culture fulani watrima mantu aba kubwithia to them we me au menyere na nitina maisha ya taune kona antu baba tinomo no tega ki mitandao ya tribe inge kuma TZ mukaria bakara meambo bamenyeretie they are still hunters and gatherers anu kuona mimbi gwita forest kuhante pedra bairaf na kuinguira bekaira na kuiluga baragia na kwari na wanyama ikenda kwa hivyo mtu na kuaria sauti ya kanyoni kenda at least omba kwa attract mnyama fulani alafu uwe kulingana na uko atrima na mtu na hata unakithia manto yau ugo kanda utuona mtore yakati sawa kwa kwithera kwina ne ategemea nara uri so mirimu era common muno ya mental illnesses ngutikingo karinde mitaja but no nchokere ringi to kwina murimo ya depression this hiyo ndio hiyo common sana kwa murimo wangu tuita bipolar kuna bipolar 1 na 2 either mood disorder kwithira kwina yongi tuita schizophrenia ni onti thera ina type schizophrenia either kwina paranoia atrima mtu na ukareno bwana na ukaranga kithwanagia anga kantu kubantu bamwitira mbaya na kuringine either ina mood sisola either katika bipolar na schizophrenia no itawa sisola affective kwa tika mtu ana dalili sia schizophrenia mtu atumba kuroma mbere ya antu aria nontuba wasiwasi akambirio sweti akambirio tetema kana at some point no akinya akawa and then kwithira kwina disorder nge tuita ADHD mtu tuethera ayaipa na mtu very active
na ikwethera kwina these early childhood disorders kintu ya autism kintu ya I think dyslexia kinya ithera category eu kwithira kwina mental retardation mirimu mwanya lakini batwi sana tutidili na si early childhood illnesses batu dili na mirimu ya adulthood na notrima kinya substance use disorder yo utumira boa substance sana yo tudila niona arara hospitali antobe na substance use disorder kwa trima mtu agutumira for long either alcohol kana bangi kana any other drug for long mwanka kwa twika akwa muraibu kana akondevelop tuta dependency na kwiriotiga na witatia akuremwa na ndikwethera kwina those common illnesses na ukiagwita icio sana cia treated na they are manageable. Okay. Yeah. Anapaka sana tukuchenende mwambia mutimo kuona kuna mambo mengi mno yako kwa kwenda Kenya ito affect watu maude mtu akwira ai oni kwetikia na depression ai onde na stress ai stress yani humanity na wenda kutiatira karugono ukethira ai economy bure karimari hapana kwina matibati kuba kwithira ngibwithira kino tugoma tukuduka tukuba kwithira ngibwithia ibati provide na my family lakini tukuba kwithira utekwendera niona utende karina chio atikumba kwithira kipo provide na that family in this era mwaka twethira itokinya 300 million in the world and baraba ina depression mwanga gutwika 1 out of 4 kia bauwe na bau umo wabo na yitu no tuge ni bibio kwa bidire bichangia sana na utira maybe mental health chantu itagerite. Okay, so limzuri na tuga ki statistics you 5 out of 6 don't seek treatment ukuona ukethwe na antu batandatu ku mtu kata kuromba uteithio kana ugeta cibitari kwa treated mtu umwe kwou that means that kuna more sick people than the ones that are okay. So sana nukuona ya thaa hiyo last time kurigana tuga nukuona anairoba acoka skuru na kwa trima kwina pressure ingise kimaisha either ina to project whether ina ngugi ina pressure watrima uchumi ndio hiyo bei ya mafuta imepanda na nukumenya mauria mauta yake awitia ya affect other areas ya affect food in the market ya thaa hiyo ndio na online antu baruga nyanya ici na mauri yangi muno tamenya tamekinyete ate lakini nkuona very true na tuambire to make fun wewe ina nyanya ithatu we mwitonga okay ya kumira thoko ukato hora nyanya kilo fatu bat ko escort ni askari no tunende ano kuona nyanya instead of area ya ka prestigious kana something to fancy lakini mbere turauga ya nyanyo huu ukuona manto yao na manto ya tumam yakareta stress kidogo but tuga don't bite more than you can chew maita maingi no trime koko gwata manto maingi ukwenda project no kwenda kugura ngari no kwenda kugura munda no kwenda kuthomethia ana no kwenda woka nyumba at the same time no ututegera the resources that see within your disposal na kwa twika ukakure manua ukakure mwe kubangania resources hii ukethira na stress na stress ikinto simple sana we talk of stress management tutumba ku eliminate to stress completely from our lives stress ni either ukira rukiri ukumenya we mushiari kana we mtonja ukira rukiri kwambira prepare mwana wita skuru na mbere etano kuona kwina ka process yau alafu no kumenya kwi mantu yange weterete witangugine no kuona yo the stress lakini kintu kia maana kitegemea u tukumba kwa ndo stress wengo na yuka ibanga na trimo kethro kumba kuibangania at least ukethro ko manage stress
alafu no bwirete ku identify into bibi kureta stress kwethirwa maybe within the workplace na kwa tuika maybe schedule na deadlines no bwirete kwerio kabangane mantu yaku bweya kenda schedule na deadline utitita utitika catch up with you ke farmers na bo no kuona thaa hiyo ukuona mpempe icio ikuma miundene lakini kwina inyo biweta ati abikura mpempe nukuona murimi no bwirete kwibanga ugashwa ndawa ukawirranio mimeu kenda at least itikathire imbi binyo biu kukwibanga kintu kia maana na depression nyo ireta imanto amaingi no kwithira i relationship no kwithira i finances no kwithira ngugi kana no kwithira kinya mtu ena underlying mental illness kutuike either nukuona especially maybe mirimo ya cancer maybe prolonged stress you maybe mulimo ya maybe pain watuika either you are in a severe pain it treated can it manage well no etrume mtu atonya ke depression mental relationship nayo maushore ya either mwekuru mwari muthaka mushiari na ana kwa tuika either we mushiari ana utiwaragia uwe utu kumenya kuendelea nukuona no eretire kinya mushiari stress and finally atonya into depression na kurigiria mirimo at least no bwirite kwithirwa wina ukibwitha mazoezi kinya kwa ti lazima tuwe kwethire mtu 70 kaiti years utegani ugasethe mubira hapana kinya ku utaita kidogo either at least ukauga kambite kilomita 10 ugweta at least ugatrima in the process nukumba mwili waku nukubwitha ku physical exercise nubwirite kumama turekwana meakinya kuria kumama turekwana no kurete thina na ubwirite kumama between mathaa 7 na 9 hours no karia kumama between ukaria kumama mathaa ya kungana that means that utumbo function well I read somewhere kumama mathaa ya kwana ya raukira wa chanje ya kuchanji thimu eku urawikara chanji monko etete wa kisha ekuyura kenda umba usukuma na umba utanguishi yaku ukara umechanji bwaya that means that in between somewhere muthenya thimu eku etate ekora na utumba kutanguishi yakura kwa kwagirite kutoro kintu kia maana kintu kingia maana is support system ashore family babange burtana bonguge ki asore baku barabu nabo kana aritingoge kana antu abutrima nabo ni antu bareku umba kwari abo freely yana gwithira bwina antu lakini utukumba ushare freely kintu kira ki witate gusumbura kana utina mushorora umba kwitatia kwira mantu nona sana anomi bethora by close muno with their mothers ladies with their fathers ayo ndathuganagia kauri mbie tumikiwe ndayo trima mwanaume mtu ukethora free na your mame meano kuona maybe just in case ukenda financial help kana ukenda mtura kari no freely no akuibona no etate ho utethia kono bwirite kwithirwa na mtu yo kana kumushore kana partner oku kwa tuika kinya partner no bwirite kweleana no wethirwa na challenge ka wethirwa na challenge itatu traffic kwa tuika na kuthikire na bwatethaniria support system kintu kia maana kintu kingi na kio personal development no kuona at times kuotuga no we stuck kwa tuika maishene uti ushiendelethia wara wari 5 years wara wari 10 years na wategera wengo kuona ithote uti witambere ukinya ntu no bikuretere stress kintu kingi na kunywa roi kintu kia maana sana at least glass izo nyanya cia roi kana 2 liters at least ukuona roi rutetheragia muno kuthambia system na kidney nao eyo mori yo kongwira kana ya kumenyethera matudege meto mwambia okay matudege support system okay matudege family matudege community how should we deal kana tubate utility ya tanto batu ina bono to we have
Okay. in our families. We have them in our community. To na boki na tuguda ya Mungu tomati obatreat yake these people. Okay. At the times no tuthe tukona wimbo ntubwa inya mno ku support muntu na mental illnesses untu by the way mental illnesses kana mirimu ya kimethugania is very draining na at the times there are a lot of finances but no kuona understanding na no kuona that's why program area au kenda at least tumba kueleza antu ati mtu kona na mirimu ya mithene kimathugane tikarogi kana tika kuende icast no ku utewote watu mirimu ya kimathugane by the way na tuga ati mtu umwe kuma kire antu bana and depression kana most chances of having a mental illness so no kwithirwe kinya watalo umwe bana umwe no kuona nande utumba kumenya no but kintu kemana no kuona ko management illness wega andiki batuki twi family na part of the support system no kuona understanding ukamenya kwithira kwina mirimu mwanya na kuelewa murimu ya kimathugania ya murimu ya just like any other mtu no ethirwe na malaria mtu no atu typhoid mtu no ethirwe na murimu ya pressure na mtu no ethirwe na murimu ya sukari tika kwende to laumu mtu no ntoba guthirwe na pressure tumwire ogwe either stress kuria bwega tutimulaumu kana mtu ena murimu wa sukari tutimulaumu mtu amwira atia uwo tumirwa watu murimu yo the same with the mental illness tubwirete kuelewa tika kwende mtu kurunto abwithite bwa sababisha mbi either depression kana bipolar kana ethirwe na substance abuse twarigia kuelewa murimu tio si ya kujitakia then tugacenjia our perspective kana mutasamo utu na atia mental illness na maita maingi ingutikanĩria na uwe mtu na mental illness no ethirwa irritating no ethirwa either kwina inyokarania no nyontu bwa some behaviors yukuone nacio either mtu kwaria wengwa either mtu at times mia afia tuona anga mtu sana it's a myth that kuona mtu wonde na mental illness nethera na fujo kana mtu violent no usipo provoke ule mtu just the same with you o mtu akaro kuthanga na akaro kusokotha utiriati na tu are the most violent people are the normal people. Wow. Sana mtu ya uwe ukia nini kidogo might become very violent. Na mtu na mental illness nethera na mantu ya maingia kulukira mtu oke koku inainya but no kona aete violent he has been seriously been provoked. Na at times mtu no ethera na asira ena mental illness kwa sababu either maybe they in lot of pain no ethera either ena injury somewhere of which injury ano utuma ka aggressive because of that physical pain no ethera either mtu ena thina ingi murimu wa sukari ete manage boya na tukumenya dalili imwe murimu wa sukari ni aggression yu either no ethera na pressure na kinya pressure kare ko manage boya no ethera very irritable kwa tuika kuina inyokarani no kwa tuika either mzee mama kwa tuika ati kwenda kwaria mtu na ikilian into kwa utubwirete kwa approach tukona mtu ithina irikwenyo na twarigia kumenya thina renyo tubwirete kumenya there is a possible treatment either no mwike ki counselor akaseswa akero thina nyo kana no ete akona psychiatrist ibethera baba inge na psychiatrist they are affordable na kwithira kwina ndawa mwanya depending on the person kwenda ira very affordable na kwenda ingi si expensive utikurikana kuringana mtu akaumba na nugwirite kwira daktari ndaira kwandikira kana umwira kulingana na uturi kana utibangite kimushie twandikire ndawa hii tukaomba wita kwa afford Okay. Yeah. And now, what treatment? When it comes to mirimu ere kipena mirimu maybe
tuya murimo ya sukari kuna murimo mengi nyo kansa na mirimo eke mingi watrima andaitari wa muria kwira most of the diseases change genetic watrima kwina mtu family ana murimo muna kune ndiko batukwira kuiso sure in some generations to come akuoneka mtu ngena the same illness when it comes to mental health ndeza yo genetic nende kenda tumenya implement family ina cousin either ina thina ya akili kana implement family ina uncle either ina depression ina kinyana bipolar we all those kali ankimenya family yetu nende gukoneka mtu kina tubuni mtu family is it genetic or kana mental health matter genetics kana anything? Okay, a lot of factors come into play in terms of a mental illness. For example, no one with somebody with a substance use disorder, kana mtu ina murimo wa gutumira njobi kana drugs. Sana sana na ithro genetic wategera njabu wega no kwithire kwina either cousin, either nanko kana kwina brother onge kana ithe kana kinyaina na tumaira na maybe at some point arekana endelea gutumira na sana sana no ithire bando kuiba gutumira genetic to a genetic disposition, yani you are genetically your genes no there kuya chances kuithira genetic na quick easy to study of identical twins. Ukona identical twins ni antu bethera bena they share a lot of similarities. Kwa triko omwe arererwe ki alcoholic family no ngeta antu kutari na njobi kana drugs, njobi especially. No trime o releli kire alcoholic family is genetically predisposed kana kuna genes siatuma ai vulnerable gutumira. Lakini kurererwa environment ira kwa chances ya tatia kuna chances ya gatumira onto boa exposure na ko tuiko nonge noe orererwa na kutari na nchobi na nara genetic lakini atitatia ate alcoholic because ationa vya gutumira ko kuna factors no they're genetically predisposed lakini kwa twika factors that will come into play. Kenya depression, to genetic, schizophrenia, bipolar. But the expert wauga it is not exactly known the cause of such mental illnesses. There are a lot of factors. Kwa factor like early childhood trauma. Ukuona mwana ari munini environment irarereirwa. It is very important. To the first years the caregiver. Ukuona mwana ashiarwa kwa psychologist wita Eric Erikson au between 0 to 18 months. Ilo very crucial phase hii mwana ogokura. Na caregiver kana mumenyeri omwana kwa twika akamenyera mwana bwega mwana ikura akimenya the home is a friendly place to live in. Kwa twika mwana ora environment ya kurerwa na guteshwa atikuona basic needs atikuona attention ukuona kinyana ibenda attention mono ikenda bakura bwega the child grows to know that the home is a friendly place to live in. Kwa ukina early childhood trauma ira gutiwe muciari aciari kurwa gutigana ke kwa gaciari no ku affect mwana kwa twika with the time kwe those important milestones kwa interfered with mwana atakura kwa njira yagirite atikerekeria ndaitari yukuri yiwa kumenyethania kana mental health awareness month buri atalam ama tujekie ugimo umwe bakimatwanyo kana mirimo ikimatwanyo imessage iriku kana intumo iriku irabo kwere bukinyida kana ukinyithiria tu ikinya tukiambirire mwiri uyu ame na kinya tukinya mucho at least ebwithira bwina message irabo kwenda atu kabisa ibire kibakinyila mental health. Okay, this month of mental health month that is May 2026 turuga end stigma against mental health. Wow. End stigma imaanisha tureke kunyanyaza kana gutesa antu wabe na mirimwe even na thine mirimwe kimathugania ti kwenda kwo utiwote watu iyo
but kintu kia maana tuone turi ashore twi family utumbo support mtura na most of them they live a very normal life no withirwe kinya mtura wiyo maybe mdozi oku mushoro oku kana mwitongora wishi no etho na mental illness lakini kwa tuika na guthingatira dawa na maagizo ya daktari ugite engine yo turuga it's okay to ask for help ukona kwina inya kuromba uteithio meoke ukira uteithio butoneka but ask for help kile antubele badatu at least somewhere utapata usaidizi kwa tukatenga antubabe na inasia mirimu ya mathugani alibaka sana na wale kamera daktari tuile message kwa mbicho akinyatu mwezi na yoyo mental health awareness month na what are your plans akienda kutira at least maybe kinyao Meru County ikukubudia ukita awareness kwana yeye month ya mental health na kinyao kitwira ora mtu wako ndio kuona inaga kuona na inaomba kudrokineka ndio tungata. Okay, asante sana. So this May mental month Turuga, it's good that at an individual level organization at least kwithira kwina work bando tutabangania but to in the process okubangania but every day is a mental health day na batwe to Methodist Treatment Center to located aukaga Meru school we together to in a medical camp nuro takinya date cia confirmed nka announce either mitandao yetu ya kijamii kana maybe through Meru TV watu itakaire tukabera rike through na the purpose ya this medical camp sana sana ku address masuala ya mental health na kinya these health illnesses either these lifestyle diseases like maybe pressure mirimu ya sukari na mirimu ingi mingi kwa medical camp within but itakinya akinya tuka announce kintu kingi nakyo ni any mental health practitioner kana advocate where at least ukinyila antu na kubaritana manto ya mirimu ya kimathugania na tuono tumbotethaniria marita ya kompeta wa Augustine Mwambia Bethel Day Councillor nditangwe na Methodist Treatment Center na our lines are always open. You can always reach out either physically no ye watuliungira tukaire kubwithia assessment tukona thino eneo na tukakwa possible treatment tuina Facebook page tukara update on mental health matters now and then to our Methodist Treatment and Rehabilitation Center na tuina website namba yako thimu ni 0704751881 kasokera 0704751881 turuga main mental health month mental health matters so it is important maanisha mental health matters maanisha the same way physical health is important kinya mental health matters are important. Asante sana. Thank you. Anamboka sana for mental health is very important. Many people are suffering out here kuinagia kwa tuned in and then it then selector for a good morning na kuna nyamasi alikuwa ndani akiendia amugeni sana. Anamboka sana Augustine Mwambia mweli yetu utakuja sana. Utakuja sana kina at least tuthomethia mtu matujege mental health. Personally I feel a lot of people are suffering. More so generation ye the Gen Z kana my youth iba usafa mna wengi bora kwenda kuaja na I don't uwesikia endelezo wakiwa tuko tuwe tengo imwe tukaita mali fulani tukauga uka release but nayo not to in this time endera antu bakulukira mantiamba ingi munone antu bakwira batina bona nende gwatwikire gani gwatwikire gitaria akinya uti mtu tumba witikia ara utira tutwe mtu kwarene at least ya kutikira wangera ukulukira awitri manende we mwira daktari kipa wa ini pikipiki ponki
ki wende orekia kukariria muntu ndi wamwira mantu yaku thina ciaku kenda at least agutethia akaumwa akiura ki ari akoreka unio mbitakura wakimanete iyo thina iro kwitika kwira muntu agutethia na itire kuga wangato kinya tu point ya kaba muntu akwa mantu yawe ile to kinyo kwira people are suffering na depression by na stress by na milimo mije madoa lakini patakwenda kuwa muntu ibokira unda yanda ira mwambiri ajokiate mwambie unia turakiona unde mtu strong mtu yani aeze tingizo na kitu fulani lakini ndirange kama ile niko na shinda atachukua aje kimenya tutafanya aje watu wa open up kwa sababu mambo ni mingi sana mtege Meru TV ni kwenda sana beki Augustine na tupopea na tutomele matuteje mento mtege wa Meru TV no karakara mugaku na yukunite kaga kona yukure kwa rea akuto matuje kana tatu yegi kinyakura ambati kumba kweza at least nkeria kumenya endira mtu ambiri ochinje bitugo yawe akenda kedra leo kimagomwiri batumbaga bana kwena deina tumba kweza atukimuteria mbere ya tatu kanga muno ita mbere no tudiatera ndene ndeke pikore yanko bakweza ngichokera kiri mubango yote gwizi bambita mudoni bakira mana